Abusiana boy Sompa Yamadi Shenyina Jo 93.1 98.9 Yamanina ni Samoa Yabuanwa Yade Badamo sa Sompa Kasia boy e chat so ewo efikasie mu enie Kasia boy Facebook Ubetumi akenkai bi Sompa TV Ghana Sompa FM ningina da eguho na Kasia boy mu sampie ni Yenu ya pe ma ye ba ye wo fa sisira ni a ye kum na shaman no aw ene open krabie Mampeni na nadu dan kwa kufa do State of the Nation address o de ko tu dwamra sebe fie no mra sebe fo na hyase a wo mo edi ho enkomo anesa Bambo share ye ni efisema share ye committee wam se de kwa so wa shaman no ningina be ya no baba ye bebo amasumdwe aba amusu ye dembe ko Kumasi Metropolitan Assembly entity abeto so mpa fm nsem twa fa so chese came mpenimfo baba e di congestion e Kumasi abonten so e hyase da beni wosu branta meto enra no abai we bia wanya mfihia no be saduonu baako Arelsem Brema UGC osio de ne ko ya dembe ko mfinfi mantamu gomwa mankasi mabonte so na entete a so mpa fm nsem for ye tete ne so okuani bi akwa akochi abamu amobon sesu konoma bi abunitu agum am yedna akwa akogina koto so wonkodam ye maami Justina obana he wode popo akwa akoma na duafo a wo sunwan enedua fie abuzanfo weni afofro pini akekese ene ane se kase ababi a wo bia na nwumre ye ba na ye dia ba besomo wadwenche no nsusu obetimi dia ba wabra wo ba beka enwo ye social media platforms a wodo no nyina so uko Facebook wa aha e Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube ya Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ode bia hono a yeguso a ye beka se ene mamo no ye bekenkan ede amamo mede de yabo amali bia boga nwumre mi ne ohini ni amakrancha dazo asofo mame premaini abuzafo enko ma no so ne ani opani agenim boaten enkodi enkomo oko Kumasi Metropolitan Assembly atena ya wono ene ye penimpa physical planning department wodano enwumre ne nya krata Africa Kumasi Metropolitan Assembly penimfo atena ye se Kumasi abonten so obi bia wo container uteburu ene ukio sensi baby e wo sesie no wo eba be hyase no ma yie ni nyina efi ho no mo e hyase ebrebe na sa nipa no a wo eniema sisi sa mia no wo aboma mane ana yenko amaso ne opani Benjamin agirim boaten kodi ho nkomo opani otie enka enwumre ye mo adwo e mo akwaba mejo so menia magimadi se wo ho ye nyame adom ye de urade ase na dabe na mo exercise ye hyase bacho osha secular na press release ne de bae na yama kroma omudi juma obiabia na yabodi no enkosi boso da itwato 31st March obia momode na onyi ni container anani kiosk amen correct ya de baako o ka se be di enye di congestion na demom omo container e was ceremonial rules ene miamia bia ensem fata ye ma omo to me so omo ntena ho ni dwan ana ontena ho nye bibi no ena ye yi na cheso mu obe na wotwe miensa a omo de be ya hoboa ayi yi omo niam na fi wono mansa na ebre ne kura so meboa first match na sa mia no amoka ho asemi ye hu se matro Western bypass Abrepo Junction to Santas roundabout bobosoma ye eno no ye hefa no no a uzi ya na muchocho ni se ya ye no ya na ye hunu ne sa ye he ne hefa sa ebe fine na fine wadaroma ya mano ya ka ceremonial rules Kumasi ring road wo Kumasi ufa Eastern bypass na Western bypass ubodinya from Abrepo Junction so full line ABC ebabisi Santas roundabout and your Eastern bypass your Southern bypass Santas roundabout to see I want to roundabout as Eastern bypass ya sukwa go see Ofurikrom from Ofurikrom on the ring road na wo Kumasi na your ceremonial road kase na uye no so a ye wo Osetutu the second boulevard no ye Kumasi Accra road na Kumasi Ajuso road no enti miabia ya ka ya throw people so a obia hwa obehu baby cry ye kan dum ministry sanoma ye kan dum the Accra for omo di djuma no ene ofa wa container near obia fa so na BC baby sorry
But Sam Yamiano and Sessa is Wofka and Elco Sports Stadium. Sports Stadium, a Chihonina, with container, a fladio. I will say a built environment, no, what the hoka. And why am out to me, say, for container, and now kiosk, put baby no, money and no more. Na yamra baby amatro Kumase to Sunyani Road. Na just a Confanoche. Sunyani Road, from Confanoche, Efa, and about Edo, interest so so for line. Once you had as of what you know, so for line, 20 minutes, Coquada, so music. It's a money base so for line. I have one of Kumasi, no. It's a quite as of for so more on betting as a state. But Kumasi KMA. A planning authority, quite as municipalities, a planning authority. It's almost a bit take your decisions, some person may be but yeah, Kumasi, you won't fin, you won't say fin, that you might know, moi, okay, in CCA. Kumasi, and check gram, you're sure some is something. And so, I can't master, and my crew for na can't. I was say, to be Tanya man about Kumasi. Eti na ehoda good na ye ball Kumasi Sunyan Road a wo kire from Konfanoche to Sofulai no ene enwumre ye nyesa exercise we unsi ya tetetete municipals ne bi Africa KMB mu ama se sei ehye na kwakwa BBB aha se matro Kumasi to Lake Road eno so so free hin ekosi hin fa Kumasi Lake Road no fanos ubetimi afana free labor runabout kwa kumevanze more junction asuka bia yi wono KFC wono sakwa no ni Lake Road KFC wono na nka asuka municipal so sum atwaso okay ena Kumasi to Ankra ayantwa Kumasi to Antwa Road airport runabout Echo Antwa onze onfa boku mo na Echo na eti major arterials no major arterial roads and the ring road na work Kumasi and some ceremonial roads but you on ma MZ trying then yes or two for beginning credit anniversary how will be Kumasi I will say a built environment ye na sa niema no e wo msem krofo di dwuma de but say hona omudi baby omudwuma no kane na nkapata se honu nyina da ho ankrofo mfa container udu ma de na nko ne kiosk emwayen environment na Kumasi to Mampong Road all far from Kidia efam rom ko ti swam runabout ye ne swam for bosie e police station hono na yes ye ne tafu for bosie for Westco Kumasi the left side afo ekosi tafu share so jansi for the whole baby yeah okay na je say ekwa de kofa crop room ho no anameboa de kofa crop room ho okay yeah on say was satellite markets bibria empty futu ne de macro ma say omunko nkodidwa ekwa ho kwa ho no emwa emma ekuro mu ente na Mr. Jenim Boati o satellite market ya ye ka ho asemi se enye free susu o anamo bebo mo kwan bi so sa nkrofo no amuyi wo mo e de free sa miamia no bebo mo se be ya sa satellite market na wo ho te se patasi dwom ene dwa hodo esisi wo no manipa ntitimu no wo mo enya access ya ne market managers na kata se ebi mo ba umpe baby emamu komo ACC de tiane se ya hihye kura ya hihye baby ebididwa ya hihye baby a ya ntra ya hihye baby a ya mfa kwan ene ye kwan nyina no ye bebie mu a bi se aban se tua compensation sa de ne besi ye free ho na o se kroma no eboa ye na mo so mo boa ye na sa ne ma ne free ho na kwan emfa ne kwan na baby edidwa nso nkote na baby edidwa na baby ye danso emfa baby ye tena but I say Matias here na Kumasi to Barekese no e sha se free hin Kumasi to Barekese no o share from Abepo epa ampa me Abepo bo share onyina kosi ye ne Barekese for share no amanful
Mate enti we no de enkra na mode ma adwadifo a wo mo etete saa mia no de asem na mo kade a kire wo mo ifri na ekro enkra ye de man say even at all some metro be ma open permit or de ma na temporary ena some metro for no so no ene embrana sisa omuni hu tumi say omma saa permit no inu ye de ama special planning committee a e wa assembly no mem ye omo secretary mayor na ye chairman enti committee ya dwen hu say saa de no ye ntwa so nti years ago ye ma some metro ye send omo secretary say obia mo ne ho pe ma temporary permit enti for about 2 years no temporary 1 year renewable omo renew permit emma obia obia no e unauthorized and not you. But what you say? Matthias and I say for the past 2 years there, sa permit no mun issue ma obia. Sub metro for na no mo ye no yakacho mzo munjai. So obia ya na ono na ebia wa famra ashe ne nsem. Na sa sub metro no muntimi mpanese no say basa momo orders na wo ma kweti an yenya nhwehwemu e obi ayebisa. Okay 2 years ago ni omo sek de tresa na ne ewompa so esiepa unit committee for as honorable members yenya technocrats bi eka ho ahen kakra so eka ho fiewura for so eka ho yen kroma na so no eka ho nti akoye bibre enti etwanitia wo a yen planning committee yema o permit fa o kiosk si ya no but modern na yifri ho ne fa ko baabia if you run for the container etwa mu fi ho asia omoje rent containers for no emra ma ho kwansa because right of way no e was assembly no and the regulate yenye if you run for o tie ne baabia wo so no enam no na wani mu de enka ho assembly no and also manage sa space in down. Na Mr. Ajanim Boaten se mo de money bubu a sa exercise ya mo be ne 31st March no store so be say kiosk be say na e be affect wo mo de money bubu a but bebre said the ones areas no e doso kaka na satellite markets bebre da so empty nti e be say nipa ko hokodidwa nti wa wo hia ba bi space bia no ko market managers no mo ma o ba bi entina okay Mr. Jenny Boate da si bibia ni eja no amafo na be on sese de ne wa education no ene chechemu ne kose ya nipa no abete ne ho ase no ama ne niam so akọ na eja adwuma no kra ye mmra mam wo hu wadaroma ye da si pa mesusu me da si abja for pani Benjamin Jenny Boate okokuma se Metropolitan Assembly wona ye pani pa ye physical planning department no woda no odon for ya domu a omo ekire se 31st March na ye se na wotwe miensa a ena we yanim enti ba bi a wote no na wahyase na aboabo ho edwane doso na wakope ba bi na wakobo sesen hono se beye na onsa betimi akowa no srani abrante ya na no okohia ne kofiri kwam wuo e wa shaman Sharif Imoro wa ya amane ne amamre nyina dade amana na no muziremifo won mamamre kwa so agya ne kwan wo bre ne wom di free 37 aya sabia mukurabia na aya dress ne kama se de ni nuanom asrafo so no de ne kobema campo na chesa awire wo papa abrante wo mfinhye aduonu mienu ya wo srani asunyan ewo ene odi ni dwuma na no memenda no kwa shaman boronu bi ese frane se taifa se de ye keka ne se wo ko ne mpena ho wo si mu anaju de suo mu a wo ko ne fie a shaman zongo laka na nipa bonfo bi ko to hye ne so e boro no wo ne sekan enso ku ni frate asofo asase so na asojafo na fa wo ho anche wo ene mebunu be se wo aduonum ye prim wo mu papa se de na tie no mo me video ni bi eni ejai kwabrane pa te se de na to fama ya twena se ye bro womwa no womwa atenka se ye bo won na ya chiri nipa ni bebre nso e de akwa akogumu ya akwa ye awrehosem na no na womo ka se emra ye de womu free eye mesha campo ne ye de womu ko be ma campo no eni te sa soja fo na de bia womu sabe so mu no womu di sibiri wonum sei ene womu ne ye twetwe nkomo no
the investigation. But after that, we were taken to Bema camp. They said they heard that the commander said they should bring us to what? Bema camp for the investigation. So they took us from Michelle camp to Bema camp at 4 p.m. Okay. So we got to Bema camp. When we got to Bema camp, that's when some soldiers were around it. We were beaten at Bema camp, trained well. They said they'll train us to be a soldier. And we were beating all our bodies all over from head to toe. All of our body was there. Rulers, stripes of warriors, sticks, broom sticks, and a lot, anything they can see at the advantage point was using. Yes, please. The reason they gave was that when the military man was crying for help, we, the community and the neighbor people, even was not ready to assist him. So even they are the people that are defending us. Why can't we also defend their neighbor? Any jai was a broyen, prayer no sabe sum, drangoma, aboswo, bo, just say, dear be your money babosubia near the boom, ya boom, I'm home to already and capa. Observe eguso de mojina ne yekoso wa shama na bonten so no na de hie wa shama na bonten so esrema mpani na nadu dan kwa kufado wo chima pese be ma poda se wedi agim je ne wonfa no hunyim na se committee no mo beti a wo mo entrance na de yekoso no a asojafo be brim wo mo brim tro na no brada homachi a ensuo susu na atigu a na ye de da kata so sa na asojafo ebupu no to hye so he de hemre faketo beje kese ade ya mokumo mu nua ba ko wa bro ko ne girlfriend honum na de hye wa shama na bonte so kabum ayensantwefo nhemu a omo de omo nsi omo kanyina ene se nane kire ya mpedimfo committee omo ntrase na de esi wa shama na bonte so no omo mfifi mu lawyer ede ma adehye wa shama na bonte so lawyer Emmanuel Kumade ene adehye ene nsantwefo ekasai justice the word justice ene yepe because emma man hu kwan say soldier be sorry abu obi ni dan ara obi ni fie atwe pa frimpa so abu no aseni japade ekwambia ni emrabia ni Ghana man pa akonfo penesa. We want justice. Yes, that's what we want. And the dignity of the resident of Ashama can never be taken for granted. Justice na epe sabi Ashama for enchese mboa so jabet me ari war ara obi ni fie abu ni dan atwe ni pa fie pa so boni be na Ashama for aye. So we want justice, and those who came to do that thing should be punished to serve as a deterrent to others who think. Abusia wena emranim ne de ma de hye wa shama na bonten so no wo chese ne omo panyina ya tentene ne nya adwuma na sojafo no so ahomache de suom wo betugu omo so brim tro no asotwe bi esefata no empenimfo hwe no omo emfa ema wunum mrase adwane owo mrase adwafie ma de hye a wa shama na bonten so no bo ns no gbe eso so sra de hye wa shama nyina so bia nka na komanto ne yam na de wo so no mrase adwane no odi animu mo ye bia no ne kwaso no mo ye Nombere sempata wo mubenya bi edi efiri aban ho. Any military man in this community, do not think he has come here because of you. Don't attack anybody. Just remain calm while we the leaders fight for you. I hope I'm clear. I'm rushing to Parliament now to make a statement on this matter once again. And again, the Defense and Interior Committee will be meeting, emergency meeting this morning on this matter. And so I can tell you and assure you that we are making frantic effort for justice to come. And we are asking for compensation as well. If all persuasions fail, that is where we must be heading towards the court and the shrine. Abusia mraspe adwane owo mraspe adwafie ma de hye omo ashama na bonten so no bo ns do no gbeni ete ne nkan ne nyina se no osre na de hye ne se we no bia manakomantu we no bia nsuro wo mo nkoma komantu omo ye no me famra kwan so awese mpata bia safata bia no wo mo ebeje de afri aban ho e de ama de hye a wo mo ehu kodi eye nsenseme wa sojafo no ensemo na opani ba kwa wote ashama nkrum ho no mo a yeso ono kra de wadi ampida Ghana ye start democracy ni adiade wono ena ye mrasem adwane a odi kan e de ma de hye wa ashama na bonten so opani Kingsley Ahito e kire se dano ni okomu na nya asem ketwa. The last time COVID, when there was this close down, a military man shot somebody and dead at the market here without any provocation. Nothing happened. We heard nothing from the government. We heard nothing from the military command. We want to register our displeasure about the way the military continue to treat Ashama. And you want to tell them that Ashama is not a jungle. People living in Ashama are human beings. We are not animals here. We are sensible. We have common sense.
So they should stop this their rule. I am very, very much disappointed. We are disappointed in the statement of the Deputy First Minister that government will never apologize. It doesn't mean that it's government which has sanctioned this. This may have to be meted on Ashama. I want to remind that said this Deputy Defense Minister is NPP. You should know that the last vote, IPP had 42,000 in Ashama here. We have a lot of IPP people here, the same as other parties. Ashama is a cosmopolitan. Anybody want to deal with Ashama, you should deal with Ashama with common sense. We can't continue. This cannot continue. Abusua oluma ne se ka denka ne pressure ba emro hu asoja fo ne sa ne tuo ne afidie mumbruntum no mde begu ho no de ne pressure ba bi ekukuru koe no odomfo na ne dom no enne woda so tinkamu a wo mo eyensempefo nchiemu no na abusua emra asoja fo no ekọ ho no no wo mo eche mranche ne maba wa be 180 nipa mo chi wo mo no yesi no mo ye makomako 180 wo mo eja mu 150 ena aka mu 30 ne de so omugu nkran so omugu kumase se ye de o matwam kosunyan se ye de o makogu sirem yakopon no ane asojafo na ne bia a sankrofo no egu no mabusuafo binim so kasae esra sojafo no se bia o mache o monkrofo na kogu bia kotodwegu fom nsadanse ye mo pache emperimfo enfoma de hye ne mra wo mu only asem no hu dan asem ni sie ni kwa no wako sorry asana asem ni sie woni ashama woni area asana asem ni sie mamu ba no ma ba chi na aka still onya mbaye akola no su yare minister de akwa de be ko hospital no no ko ban sana yedi esa ma ja no 3 days ni mi nya ndidi ya mi da boye mo cha mi kunu no mbeje be hwe ni ba mi da ma se mi ba because mo cha mi kunu no mbeje ya so me be issues oh pachu my name is Gudon Atu Apeke. I am a way at the traffic light. My name is Gudon Atu Apeke. My workshop is traffic light. Last Friday, me and my son, we went to the funeral at Akachi. We come back Sunday evening. Tuesday dawn. You're on bed. They can't break the door for our door. What is your young boy? They go with my son. They go with my son. They carry a lot of people go, but some of them come. But my son didn't come. I am pleading to the government. If something happen like that, it die for them. I can see you. I can see the water. The banu. It's a buying fa. Abusua way. Ashama for no one more. Besine. Womma womukrunom womoyerenom asojafo no enya wonum ena omosre adu baby papa ne de so se ne ba no mai ne zo wu a wowu ma bai no edio meti ma o Edio na odwem training a wote adwam ba bambo ene afisama so ye na committee e wo mrachebedwafie no onumnyamfo Canada compre kwa Japan ene wagina mrachebedwafo nim de kwa so ahyaman edi kind chop emu oden enso de amasa no kranie si aka nipa nyina dabo mabro wonum no eyade e ha dwen papa na enso wo mugusu adaya wo motototo ne ma na wotwe ebetimi ya wada hwiebe wo mbe kompepre ne so na de kwa so ankasa no wo me ne ade Give you a short briefing on what actually happened at Ashama between the residents of Ashama and the Ghana Armed Forces. In fact, we met this afternoon closed doors with the Defense Ministry and the Military High Command. Then my able lieutenants, my committee members, we've come to an agreement that the members of the committee, the Minister of Defense, and the Military High Command will pay a visit on Thursday to Ashama to dialogue with the people of Ashama as well as the Military High Command. So for the meantime, we pleaded with our honorable member from Ashama. I don't wish to be in his shoes. Normally, he's very loud on the committee, but today, what accounts will say, Bema Emre. He's so worried. I haven't seen him so down like before, which means it has taken a toll on him, and we all sympathize. On behalf of the committee, we want to sympathize with the bereaved, the young soldiers' family, and also sympathize with the affected victims, those who were innocently beaten.
they were not part of it. But unfortunately, they got to a scene where they were not supposed to, or even I heard some of them were in their various homes and they came out and beat them. I think we all have to admit as human beings that there were excesses, and therefore we sympathize with the people of Ashama. At the same time, Manya for Kennedy, a compra Kwame Japan, and Suwada, Wakoswada to Suchich and Semsa Sabri, Yasuko Piasha, my dear, Nano, not quite said Yadu Shana, and Yadia to Womuswan, Meming Nada, one of my kind, Najan and Sudia to Rhythm, Nina, yes, I some Croya Kofabaye. Now, say, Committee, one Matiano, a brantia way, Nabusiana, can Uswada, Adventure, but I assume many Sonia Bako, say Asumujem Kwa, and a beba. The Ghana Armed Forces, for our young men taking the law into their own hands to kill one of theirs. But a situation like this, all we can say is that we need peace. We, as members of the committee, cannot inflame passions by going there to make comments that will annoy the fashion. We are not. Our mission is to make sure we have peace in this country. The unfortunate incident that happened, we have all condemned it. And Minister has even apologized on behalf of the military that they admit that they were excesses. So we are here to tell the media so far what the committee has also done and decision that we've reached with Ministry of Defense and the Military High Command. And it's short. We are not going to make a statement on the floor of the House until we've visited the scene and paid homage or courtesy to the affected victims, listen to the side of the story before we make a statement. Na no atre and a bambo so for no aye bimbila emra sebe dwani on monyam for Dominic niti wo wono so de bi to so a wo cheche mu say wono aye beba nan no akompepere ne so akwa akohedi etua mu sabre yi a won kworehwe no ompese obeka bibi. Incidents like this in the life of the country do happen. We are shaping up a country, and we are going to have some of these incidents, regrettable incidents happening there. But I will still appeal to the people of Ghana to be very respectful of people in uniform. It will help all of us. But we cannot say, I will not say anything until the committee itself and us have gone on Thursday to the place and visited the place to ascertain for ourselves. One of the reasons why we are not going immediately is that investigation is still ongoing. We don't want to compromise whatever investigation that will happen. And that's why we task our colleague to tone down on the statement so that we can all work together as unison to ensure that this tricky situation is brought under control. We want a peaceful Ghana, that's all. So after Thursday, you will be hearing from us. On monyam for Dominic Nitiwu. Abusia afenu ababeka ehwa ye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ena nsanu ba bia wo bia na igusu e de ma star bia no wadwenche no nsusu efebeka ehwo wabra wo kan wo ye social media platforms awodo ni nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia hono mo a igusu e be kase ne mamuo no ye be kenkan e de amamom Yafamo fra sama na bonte so ne nsamo a esisi ho no yafamo komra se gefiem na no adam mpanin na do dan kwakufado ko komra se gefiem edu o my God ye gina bia ene tebia ye womuo ekoto mra se gafo na animu no emu nsam ne akiri nsam ye komra se gefiem ne mra se gafo da hyase a wo mo edidi ho nkomo a ema mra se gani wo mra se gefiem adehye a wo mo efutu abaton pesu aso lawyer Alexander Afenyo Kense kire se wo se kan watimu bio se na buy MPP abai no a mampani na do dan kwakufado eda no wo mo anko boroboro bosia basa bosia bi o mo gi ye bia no wo mo ewade a wo mo edi ye de sum Ghana ma de hye enti mampani na do dan kwakufado kan a na ne kwa so ano no ena kwabra 19 na besin se wiem no sika na mu ba ye Russia ne Ukraine war ne ekiri nsam pi no ano ne nyina ka obi no my Ghana isikasem akwakwa ebibi santi bosia ne de nyese bi o mo je de rough e de kogoro medamase e de bi tuto nam de yenkwan sa no hwiata da bi omo e de bo man ne ho bra. It was reckless borrowing and misuse of public purse that has created economic problems we see today. The fact remains, COVID-19 and the war in Ukraine, these have decimated even the most advanced and robust economies worldwide, including UK, US, China, and the European Union. Mr. Speaker, every
Every member of parliament here in the minimum follows the international news. Every member of parliament here knows about the state of the global economy. The deputy ranking member of finance, the minority leader, the deputy minority leader, my respected Honorable Eriko Poku, all of these prominent members on the minority bench cannot claim innocence or ignorance or to be unaware of the global economic situation. Honorable Peku Ricketts is someone who follows international economic and trade matters, and he knows that the UK economy is in a very bad state. He knows the economic challenges that EU is facing. The mighty United States of America is in disarray because of the war in Ukraine. Why is it that when it comes to their own country, they are in a state of self-denial? Why do they want to say that Ghana is worse off when we have mighty South Africa with all its resources, yet there is Zumso? Abusi amraswe dwani o amraswe ye fie ma de so mo afutu abaton peso so lawyer Alexander Fenyo Markins ne te ne nka no no amana nso a mampene da John Dramani Mahama gonja de se konkra wati jataguma so pro soro we dia asemo a wakoka se es gracia se Ghana ma de sie na dom na se se to aba ma de biewa obeyi de afri honom no eno so no abo Alexander Fenyo Markins kasafa ho en wo kire se sa tekre 71 yo se wan no a e se Ghana ya mamra constitution amamra ne nchema ne mu no anya tesa so obesesa no kwasi broni kan se eyentrenche na no kra no mampani no wo ye wadwini se wutu ho anamon na semraswegafo no amfo so a obeto pagu dantuum enti no nya betesa ya mampani da John Dramani Mahama ne namo a wo keka se es gracia wo ba obetwetwa mu no government in waiting as a major opposition party. Have they been able to tell us their policy alternative? Have they been able to tell us what they are going to do to make life better? But Mr. Speaker, the only thing they've been clear and unambiguous on is Article 71. The only thing they seem to be clear is the populist slogan of dealing with Article 71. And even so, Mr. Speaker, they are under the impression that it is only the executive that benefits from Article 71. Mr. Speaker, they have forgotten that Article 71 has to do with the judiciary and other arms of government and not only the executive. And even so, by the imperatives of Article 290, it is not just a mere presidential or executive fiat that will take away Article 71. It requires a referendum which will come at a cost. And this is coming from a government now in opposition that enjoys the bona fides of governance. This is coming from a leader who has been vice president, member of parliament, president, and did not think about all of these. But today, enjoying the liberties of opposition to make some of these populist statements. The MPP under Nanado is clear on which destination it is taking this country. The MPP is firm in its belief that it believes in the entrepreneurial spirit of the Ghanaian, and that is why, Mr. Speaker, in spite of all these challenges, steps have been taken to put our lights on. Steps have been taken to ensure that in spite of major economies suffering from power outages in Ghana, our businesses and households enjoy regular supply of electricity. Abusia wa yemraswe dwani o wamraswe ye fie ma de so mo afutu abaton pesu aso no akro no a ene dom kese wamraswe ye fie msese no wo ye penimpa be de ekira wada no enra wo subranta me to ya santimantam kro tam yimu na nya sem ketwa
ara usemesi brema UGC ne se abaiwa bi on fisha no aduonu baako ye fra no Francisca Amoasewa wosuai eto ye se ne chadote nsuodi ko wo kwakoyi krana na ne fiewura na nabonsu ena eba mane a wo chemsa koda no se bieku ne tiribom kakra tibre nsuo nde ne chadote ne kono wodi akira kwakoyi ena suo no de ne koye na nabonsu ne dani oya akwala wanya mfi aduonu baako na sabi na adwunu mu ye de e wo fam kakra na nsuo no ton ne mpaboa baako ni atom ena ofa nkinsi tikosi main stream o simwa ne nsuo no de no akoy su kase ato mra amre no sewa ebesi sabre yi hu no ya akwa report ama police fo na ene ma nadmufo so aswati ti ya fe ne ekuhu breman ne penifo na mabegun saman se de be ya ja yibi hu no yeguso search party no guso a ya hwe no de ne so penifo se chi se ya din saku from ansa na ya to so ahwe no fo nya nuru ha no adene si anwumre nti no afi ne asa to nsafo ya hwe mso mu ebeba na wo nya nuru ha Wey ayara usemesi brema UGC na nabonsu ya woye efiewura abaiwa e friend Francisca Amoasewa ya usuo afanonom na nsuo ifa hiri ya na chese ehu ebra kwamre du kopie ba bi te setafo atefua amanfrom anwraga junction na chese ne bibia ye daja na wonmonyamfo kwamboaten wo assemblyman e wotafo electoral area okasai area eno nsuo ne toy ne namfa Sompa ama efie be eduonu die ni nyina nsuo yira fa no ama emu niema nyina asai se me no ka se o hwe nsuo a da hanom no na ene die free roba no gates ndi nyina be hia akofa wa ha kese e dia brain ti se o hwe hanom pa dia se die ye nida muje mukokoko ngide se matu ho na mo me de ho letters nyina de akọ municipal se de be akombeti abati nsuo ni mu e de amaye ngide se so mutimi batimu maye ne a e basa na nsuo ni ba betimi aflow akọ ama ye ha no eso atikakra se ye nya ni nyina akra na ye ha no biso betimi atikakra e se pa de ka ban no timbe storm drain ne de akabetimi aboa ye pa na se ano omunti me ye de ani manimu ya nsuo na sha se toto de komutimi timu maye ne a kebetimi aboboa ye if a bridge na da main road na e ko breman honom eno so sensu we ni ko heti a bridge na muswa entibasa na nsuo ni nya kwan enko na ese ni nyina san return ne e de ba afienim ti sa bridge no so ye major problem pa e haye wa hanma se abani tim betwa akwan ma bridge no mutimi e ye ne kese maye ne a kebetimi aboa ye pa Wey etafo electoral area assembly member Yera Kwamboatin yanto akase no so ne yamfamo free tafo ne insubransa ma tigu ye nra na jo kumasi abonten so anwumre ya ye kase kurase telia inzuo no egusua eto kumasi abonten so ne yamfamo enko apoema ntemo de demo eko akuapeman na oyene popropo wo akuapem eye nana ose ade yo kwasi ekufa wotoso miensa na na ye ne se wotum pasa kakra ewo na de hye so ene ne nananom so no akwa ne nananom se ne o masetene mu esitie wo akuapem ane ne mpotamu no wasre se omoma asumdwe omoma nkabomu womo emantiase anya dwuma o mana muntu ene o masetena wonoma etiem we yamra na wakwakopie eye ni fafeku no wonoma atena ye ewo akuapem ane ne mpotamu titiru ene adukrom ene wokoye womo ene ye ni fafeku no ewo akuapem no womo ene ye mpanimfo omo da no okokosra wonum no sra wonum so masetena omote no asumdwe nkabomu ene anya dwuma Tano, Ayotio, and the daddy, and I would eat your man, my man to pong, and a day, a addition, into Juma, never mark about the man up on the news, let's say the new, they are Papa, say, man, the funny family friends, Messi say, "Mo be come mo abom." Wait me wa aka me. Ya fanka dem. Say no ye try and na mo anan mo. Ese ye na parliament. Na ye be ye sanso dia, na ye kabom. Odo. Mo ye. Mo ma ye ka ye mo bom. Ye ba kabom di ye ni.
yɛma nokware nso di yɛ ni no kwabema fa ne ɛnɛ deɛ a menya ho kwan Osuanti weye okuapemai mai hene eye osiade yo kwasi akufo otoso miensa ne mpasatuo ene nanamuntu a wone nam ne nananom so ene ode sansemi etu wo manim na de ogina ye egina ema eye nifafekuo no ye wo okuapemai na opese kunadua otoso miensa wona ye ohene popropo ewo awukugwa ono so ekire eka egina nananoma na mu sere wonum se ni omo sra yesem rante ma ba wa no omo wiewie suku omo suesu adwuma omo enya hwenye ne namba chechire ba chechire saa tworo so na aka se ense enya adwuma no bonsam obepe bia mana ye nti obesre ose ade yo se na wa ba besra wonum rante ma ba wa ne sam honum no ompe bibia na omo enfo mo nsan susu mu Hano or how Bakwa a high and say, Mevmu enya duma enyo and no eka weduma tebe oye o mahimi yeso say beka ya ho waboaye na afis before abaso eka say waya ade isan manso a otwenye any baby a obedu no memawo amo nyame entu super muso emao any ahemfo asori etia omura no ahenie ewo ahayimpo a mi gina eyo ahawo emaye ebese wabai besoyi mu na wetimi akasa asem no na asomdwe aba Abusuanti weye aye nifafeko na ewo akuapemai no opani a otua wonuma no na opese kunadua otoso miensa ono akrona na ye ohene popropo ewo awukugwa ena ode to wo se ade ayanim se wabedie obesere no se ne mrantene ne maba wanu ne samho no wompe bibie no momfo monsa enkrekremu na ose ade ayo okososo no na mrase bedwani a owo mrase bedwafie ma de so mo okre abaton pesua so ono abodan kwakubotwe ne pesua so ehwa na wukugwa se ehwa soso ena ejokuapem ni tishe enu nti no ntimi nkwa wa bra mrase bedwani ne nka ho osaso ye minister ye nkrase ne ya papa memu hu nsensem ohweso ono abodan kwakubotwe ko ho no no soso ne dia wode to nananom animu ni coordinating council mesre says ayo ko fam chonkuna eda ahemfo nananom ene aban that district councils in terminal nana mesre say rama sa ayo ko fam akoso bebre aban ba shemra aban ade tumi be ma kofo adi mra so na so nana ade eye pa ne say nipa Ranting in my bar, more a proper backasset, there be 7 years a year, no good and unmass. The yes, I never good for mass. And it's me, yes, side discipline, expect to say, you better should have yes, more and chance, said Zaman. Honorable Dan Kwakuboche ya mrasebe jeni o mrasebe je fiema dese o mu okra baton pesua so no akro no a esaso ye minister o ye nkrase ni apapa memuo ehon sensem so nti ose ade yo anamuntu ene ne mpasetu a wode kopie ne nananom so ewa okugwa ne mpatamu ena local government minister so de ne dia so no ebusia 3 about center for na 3 eco capsules eye koko master yade amiensa pen wosa se osisi ya wo ya osisi ne ya chia untumi ntrase wude nyeye koko na afifiri ya animate fo ba twede etua woto ayemutim wuja na ya na wo kamoto eyeye pomodin aso benya bia nonom free vows eni obi na kan ose mejo nsonso na ma yafem mejo nsonso na ma yafem onipa kro no so onim ne ho pomodin so obeje du pay bi na wanonom bo amase nipa kro onim ne ho eni ukokoni la ku benya bi dani heba misi heba and apidank fresh 0546 107 107 co capsules osi coco master na we hairstyle challenge yeah Tarawan media wade aba we baba kekeke we hairstylish fofo we hairdresser pie na me so trinwi na wo munyina momra mefa forms e wo sompa e 50 Ghana pe na wuji hudi abodin be ye tire awodo ni bi na emu abasobode de twitwiri die 055 319 8282 059 434 7845 024 994 2825
42 yet to akasia bono eso ye ma me jesi na wo bana hin no ye bromantem so afo batampa wakeka ne ho ayi bobo e de akwakom ade hia wo mo sunwa na duafie botane se wo boa na eye bambo ho nsem so tumi agina wo bro bodwa kuma bi no agina mu e de ma ye wo so mo kwaso adankuta wo mu die mu nya dwuma efini kekae bi anim na wonwuma ahu osoro hu no wo mu nwuma ne mu akatua pa ne so de wo bro mo waboto ye mu ya wo mu twen no woman Sabeka. As a mother, I've come to visit you, and knowing the kind of work that you do, some people can do unwarranted things in the dark. So as a mother who wants her children to also know the light path, I decided to come and express my love and my appreciation to the work that you are doing in supporting the system to work and work well. And so, on behalf of my own self, I present to you these 10 pieces. Now, in each box contain 2. So they are street lights to support you and your environment. You know, your work is such that sometimes you even have to come out in the night. And therefore, even as you come out, to avoid rodents and all the unwarranted pests and what have you, I present these balls to you. On monya for Justina Obana hen na yeswa former this year one more bromantam no we na SP Asamodria ya one year deputy commander operations Sunyan prisons onu su gina mu awoje ye da sibebre say ya baba ye mubro ho ade ya eti say dia ma ne mom wo mo kwan no osra wo so afo ise wo be ya wo munye ni nyina preko wo mehwe kwan ne so ema won. On behalf of all the staff, the committees of the trade, I wish to express my deepest gratitude to our mother for doing this kind gesture during this important celebration. It will go a long way to enhance the security in and around the prison. And we hope that with this light, we will be able to deliver our mandate more efficiently and effectively. But as the saying goes, Oliver Tracy always asks for more. This is the beginning. More requests will come. So, by the meantime, we are very, very, very grateful. Thank you. Way a panipa, Sunyan na duafie, ASP Ajimedia. Ye kwa mano so na ye ne nua Erica na di nkoma frimfimfi mantam ya tese ye sikua ni bi akwa akofa ba mu abito emenom de na kogina court a court a hyese won konkodam 14 years nko ye adwumaden emu aga na ban Erica na no wo court wo ye ne nkodi nkomo Eric Majoy me so Olivia Waga na ho ye na me kurukura ho don ho mboye nkomo kuani a wankwa afuom ama nani anka na afuom ya abemo na yeso wadi say 13 years anio eno ogina class 6 eno akodi ni turumu sa fefe wo bu ni tuo gum anya asem keto akra chire mu Eric me da say ade a se na odi kan editu dwa no owura Yedi no ene Eric Asiedu na metine di ni bia Libya na mera ho esan Eric na esan Eric for de nkasa ansem huni sei nka yentan dibi na mom owura Eric Asiedu a nimfie no eduasa 39 years ono kuani ewo gomua mankesi ma no mfimfi mantem hanom no ade enne no agona sodro circuit court ahwe ahye eso owura yemfa no nkonkotwiri mu ene duafie mfishia mako edunan ni nyina ene se akodawe so akra 13 years a ono owo class 6 a ono eko school ana ohwe akobu akra no tuogum anya asem keto akra ni nyina ane se okasa akra no konkoja no ewo na efuomu a mukube ana yade a odo ne sa asunti akra ne de ene ekube okokopiem gomu amankesi mu hono ma yesi kube onimu from anya asem keto anti akra no konkoja no na enumu ana one akra no kokodru ne nkubefuo no hu bia ene oka akra ne bata kube dua no ho ene ahede na enumu no wie na oba akra no ezese onim na omo bi atia de ode be ya akra nya asem ketanto enim na ade na anse na akra ne tumodu fi
no boy busuafo amane ne efiri afrase na saa asemi isi ya agona so do aposifo ekokoso owura erekase edumu a omohwe din kokko gina asem de bia nti edi asem no akone aba afi mu no na ya ade a agona so security court no etna asem ne so his worship Jonathan Nunu wahwe ahye eso owura ye friend Eric Asiedu nyamra asem ana wodi ne sa asunti no hwe no konkotwere aban kukumu na onye adwumaden fa mo man no na nye nsena ho fa ma o ma enkoda mmema o maba ana ombehwe se ombebu omutu ogum a eno musudie wo man mu no hwe no konkodem mfihia dunan na enya se nsena ho emfa ma obi biara obefa sa atrimupo no eso obedi sanse monye na Erikana ne unua Erikasi edu ya wadi 39 years no wo yire wo ma oyere wo ma enya asem keto akwante ne na kwakoya rehosem yi papa ewogumu mankesim ho no mu a yere ne ma no ne no omote asem no ho pentin kwa akoya rehosem yi pa yo yera se koso na di eche bi na pe ne yere no ne nkomo na enyankopon ya adom akina ya ba betie no se ba se no na ne kunu na wonma na match ya na enu nti akwada se obekwa kubu ne tuagum abusuan mfimfi mantemu ene ye koye no akuku akromu dia bia ni wa emra firi oba eno maame panimu dia akola tadua ahye na numu fia no ukromu dia feelings dia gugu jando na nimu ode hweme bai fo awakadua so ne ba bia ne frem na de would try dey eni se bai fo akadua so ne wege abusia ye nkwa ne anto aso na school feeding caterers ye wa santimantemu se Canada so ti saban ni ntua ka no a won de besia o makobo no ntua o ma de ma wom na wanye adwuma ne kura mfiri wo mo nsem nipa ye adwuma no obra wo no ana eka ba bi o ma ye adwuma na kwaduru no won ma bre na madam adwo mansa won ne di dromanim wo ba adwo mansa atwema ma adwo ya ni o sister na pacho ho te say ya ho ya ma me na ase aban no ntua musika ma no wanye adwuma ne mfiri mo nsem to say dia kore dia e mame na wa o sha to say next week o say 2 times na ya ma kwa na cha 3 times no wo fentua ya ka na wa ye 97 pesos per child na ba ku 1 year dia na etua ya ka ba ku first so ana otiko so wo na ntita so o ne ya say after she my time bank profit kano ya kwa go dis so ya no cooking days na so no cooking so ya tete ni baby efa so sikana enu 1 cedi ni yesi bibi so di non cooking days no cooking days no so no mate no one tete no so one no and wo motie ebu o fa so one no ebu o so kwa one be 5 days na be 1 fa no and wo be ba no yesi 15 days a film why na wo ko bisa no na kada wo nu tete 3 times na be eti ya die nyina ya disi ya dene say ya trabai no ore se school feeding no otimi nya obi antimi rene ba angawa anwo no etu ori de omo modi na 3 times na ba aba no won ka mo mo fa wa man no calculate no fa mayen ye chia bag for the kan e ka na didi na ye ko jo ma ni ye bu ye no ye hun to ye te say ye nya no bi nya stroke e bi ja ni e ja wo mu ma sisa ahom si akata na ade ba ku kura se twa ya won se ye francis se ya se wa be gende wo chia wo chia ke me wo chia o be chia to na ba ja ye kura kanu ye de te se ye ni pa 1 month ni o mu chia o mu kanu e ta wo de ti kanu kura so no mo nchai because ye ni na ye o mai ma na ba ti bi chia bi ma ta se region ha a tu shia ma je bi mo ya ka de ye nko wu e ti ye de abaye nu sesa wa ba man sa twema secretary si nyina yesimu ye wuma organizer fo maban so na wo so se se aban no susu ani sika nti mu ntwen kakra na mu aban no na ya ntwen kakra dia ade na o mu chi o mu nyina na ye o bi o mama o man ntwen na de ne yetumi etua bi eja bi sa organizer aban no si nyina na yesum no e dia ti bi etua bi mu ka na bi mu de a chance radio aye de etua ya ka no na mi bu sa se edi en na beba se ebetua bi ni eja bi mu de so amu de o man pitimi kasa e de o man pitu so na e se wo ya gender minister e ti eto ore no tia le profoka e pe ni fo ni ya tia ya woka ya ja sawo afo ne de ya tia ntia ya ka se ya ntua mu da so no aduane man kwada no ya ka so ni wa no a na
why day. Natural say, who press all Bobby Siakon energy in my warnum. To be called energy in my home. Sister, I want to host him. If you have only there, so I let school feeding, local for the buyer, our MPP. So I let the boy and the SS for, and the other. Yet the other who almost say, and I had the plan one city. Say, one city grow with the attack. Now, what's the plan? And now, who's Mucha one time for my aim. Say 2 times, 3 times near the Comio. Say, you are missing, I am a yak. Oh, Miss Fanny, I'm going to tell him what I mean. We just got out of the hospital here. Wabama Sachama, Kafran, young idea who bet Jim now, where do you more ya? Now, would be a brem, why? Let me say, an opportunity I did was with the day, almost almost make out yourself. And that's kind of about this or more about near the town. Just a book of swine. And by the best account. Is the one? Are they? Kafra, ye, Raddy. Mamma, sir. We have so much to be said, Dimo. No, career. 3 times never, and almost the same. No, fair take up my hand yet. One or two one after when you are making me up for you. Now they are so big, you dance, say, the Chiao car. What's up for Bob was here? What are you for so? Then we are doing another way. Yo, Obapa, you better was say, yes, you have a idea who bet Jim why? Yes, I'm who him. Not I don't cooking this now. Yes, here the name of the upper. What's the show my upper? What are you not cooking, Mama? Yo, yeah, that's it. What about your man, sir? Any asante school feeding caterers. Ono na yesem primo odi anim wo se wo ho no anwa mo head master process wo munye na ji oni papa here na ji na maame papa go ahead oni maame papa to head eh oni anwa mo no du via ne maame mechi ko via manadi abza for de kase de kokowie wo Dr. Kwabnado for na tena ye papa e mama no tu asem re bi atwam o my Ghana yesi kasem wona na hweso o my Ghana sika krabia Bata Bank of Ghana on ebekutamu a na se se de o se ni bedie nso janka Sam record here wanane a wosre twa ine ne yesi ine for one day amajokunum so mo to me ma no na omedi party nanim for mo konkurum die 2024 elections no na washa probase won krapompre mantemo wasi atwa ine ne yesi ine for ne bi awon krapompre mantemo a waka kire mo so mo fa vote ne ma no na kwambia so obese so ma brabo ase so ma setinam a change Ghana no kra amana ye fe na de se mo se tu me pa sa eni fie mienu o mai da pa fra e se ya ni yewura no style ye ma Ghana ye ka be me bo na ye pe bi o ba bia betnya ye se bio inflation e be fo be se pa se fie mienu pe se me bo na tu me be edisi on mo Ghana da pa fra Ghana will prosper again. First year no inflation no conform. First year no city no sorry. First year no economy no be more the first stability. The first year no will stabilize the economy. Second year no be too papa. I don't think that Obasa Ghana na emu yeka Abusia Dr. Kwabnado for ne etene nka no wo sretwa ine ne yesi ine for one this amanyokunum so mo fatumi ma no ni party nanim no for mo mra nkunim die 2024 Abusia yemfa eyenka boyi enwie kase bono abusia bi dia base wono de share sabre wadane ato binkum eso owura Alex amofa Jemfi eipaso fo ne nana kwame atopem donyina abamu aduana hene nana edusi poku otumfo emerima hene Daniel Kwadwo Bedu mangwase nana adomako donyina country hene owura Peter Atabimpe oye dwemtrani Abetco Limited ono so kan bi owura James Owusu Ajay Madam ya ensia donyina ononyamfo Mary Jantoa owura Oforiata Mary Kunedu Elizabeth Nyako Rai Gladys Menu Rai Elizabeth Dakwa Mofrane Nana Mamufa UK Enoch Edu Amufa oye staff Kumasi Wesley Girls owura James Opoku Amufa Ghana National Fire Service and Crime Peter Kakari Bimpe ono so eka hu ebi Augustine Kofi Bimpe Mami Emilia Amufa Angelina Akosia Pokuya Amufa owura Yere
Anna Amufa Jenfi St. Peter's Cathedral Basilica ɛhɔ ɛna wɔsom no ne wɔbɛkranfo abamu wo ama wɔn nko abɛda awobre yi mu wɔn ne abusua nyina da ɛna akabɔ mu a wɔse ayi so ra Alice Amufa Jenfi wɔda benkum so nyamfinhyia no aduoson enson ɔde ne bɛto mpɛme menda match bosome ne de to sudu baako ɛwa bɛmu abusua fie do nyina free no num kopem no nwɔtwe mpɛmu obebo maase amano St. John's Baptist Catholic Church do nyina free no nkron kopem no ndu mpɛmu no wapene krabia o Catholic amusie ewo do nyina du baako kopem du baako mpɛmu ɔde ayi no ba betentam so don kopem nwumre no nsia ewo do nyina RCJHS School Park kwasiada no ewo ye St. John Baptist Catholic Church do nyina no nkron kopem du baako obekɔ na asesom enwachi wo ba be hyiemu ewo do nyina Deba grounds ifra no pa ana ewia donko kopem enwumre no nsia oto nsafra de hye nyina se ye meboa wonom de edi to yasimu abo ene oba pani Veronica ya konadu maame ya onyamfihia no adu wɔtwe enwotwe na ipasofo ne otumfo sana hene abusua pani ya odonko edubu ahen Kumase Swame pani Kofia Pew magazine pani Kwame Sana Swame adwo fosua enso ene onuanom adwoa kufo oye ohima wo Swame Jom oba pani Nyameche oba pani Jomo Kenyatta emofrani owura eye asafo akwa asafo J secretary ono so eka ho bi Goy filling station offenso asamankama Professor Joe Otieje President Baptist University ono so tie yipaso owura yawo boache serebo munyina ye ma no so kan bi Rai Grace upon denchemoso Rai Comfort for Joe US Rai Sarah Efiajomo Canada Madam Rose Oten MC Ejoso ene sana ebusua wo Kumase Swame nyina da na akabo mu ya wo se ye se oba pani Veronica ya kwadu maame akanchene egu ode ne beto mpem memene de animu 21 Cabbage Street and AK 592 Achema denchemoso hamanache no 9 kopem no nkron tafo amusie obepene krabia ode ayi no be hye so denchemoso School Park no nkro kopem du baako na oye na yie kra free ewia donko kopem nwumre no nsia no na wokata na chi kra enso ewo park no so kwasiada no the Apostle Continuation Church International denchemboso Freedom Crown kopem du baako de na asesom no eho no obekɔ no no wabehia mu abusuafie anase denchemoso School Park ho kwasiada no donko ekopem enwumre no nsiawe ye na chiri nkenkamu abusuan se yanka nkyere mu nyina se duedue mu odue eba wodi sini betri so dia na yemeboy na enkata ye de hye echi asante ebo Benedict ono na yesemufo penny kukwa Veronica Jando akosia somua Elizabeth akosia jiwa ya Grace mame watana na kwabra kese wonmu nyina da boa ya de kasebo ibremo MCR honso brother Aki Buffalo nana enim school fees David Kaitra Nwofe Godfred umunyina da boa ye keka bomu na Facebook no nso Bozi na wotwa ni nyina da enso edemai PK aba ye sorry ma asempe nipa ofrosuo ni na pamfo atwaso ohini ni amakranche sof mami premeni yenhia ochina Sayasisie de kwase wuo ko ade a eno ha ne Sompa FM asempe ni padwumadie so asa minu obi wu kwase a saya sori mu saya wade mu saya adwuma mu saya mpratwem eno ha ne asempe ni padwumadie so Sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem rante ni na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 asemkese bia de no na mrante ni program no so ayeye enka bole kropo twedia pon basaya dom prakasa jamatu
ofiti koti anane ho ebo afie mu hey adigade abakade kumasi jom agro ne form agro de hu no metimi a kyerase na merepese mu na agro de hu me kyerase papa no so papa osima enkron ewo Sompa 93.1 asempani pa dwumadie ena sabre yaduru so no na wo mahene yadubu a chekeka mu baton no ono ene alpha na omega no awieye no ene asempani pa asanteman asempani pa kumaseman asempani pa Ghana fo agya asempani pa tum enya asem keto akora agro de hu no da kometrase agro de hu no emuye papa bronya boso mi atoso mi ansa ne da atoso enkron enene 9th March 2023 kakra yeko kena kakra se na ye naifu yi kakra yeko anono enya asem keto akra womra samwa ewo ha sa na odifo pokwa David ono so ewo ha ohene yire mame yabua akua asuama bronya woya abrewatia ono so obeteneka ewo dwumadie eso na chief executive producer ema dwumadie eye bema usu kankan na boafo no ekoba jasi na ya mensa abrampa oyokoba kwaku yeboa ono so asane sengad jasi number no obia aye ready sabre obia se dabi asepani pano yebeka jagum ema dia santeman agiatum no na manfo no te wonkwa kwanu ase ene wo mu radio mu aso wo mu a ena ase kase enkoma taxi driver for ene totofo no enkaka cooperative transport society asanteman po branch wo mu tie Sompa ye papa enya asem keto akra na wodofo meka kire se enra ensuo brantama toye eni oyo na de ba ye ne sre yebesra sa batano ya monhwe mo maye enra akoda ensuo efa no besi nne sabre ya me no kasei ye hunu mpo se ya mpaso otosuso anim e ma na twene koi anase wote ase no akoye asemfoforo kra ya twene ho ya ntiase enu ti ensu tobre na ekokọ no ye srem oda ya monhwe enkoda ne ye wo pani mu so atwa ho ye refrise suso ana onim akoda na ho den so che wo ya ebetwen na ediwako ekoba ne sa na asempeni pa no adwuma no ya ye den mampike wono ena echichi fidie ne fruma edemame na ukọ MC ahwa Buffalo ewo ho sa ena Akiola obo adwuma school fees David omunyina omaka bom na omo eboa ama simpeni pa dwumadie no adofo atumi anya bi atie na nansen no Tarawa Media chief executive producer Tarawa Media munim pakro unim no hwe chief executive producer the whole company Tarawa Media unim pakro yes I boss na we dey say ni ole mame komra mechiro mame komra sisia komra kofro bofu mpa bama so ketu am yi pebre na asa ya aboaji foso ni ti foso me ena me tia dwam na me dia simply pa ekobose asase so a enye asem ketu akra simply pa na nya ye ne bebie so ye ne bebie so unim chief executive producer the whole company omna samwa o menimpa me kwa me hu obodwuma oye adwuma ya chia no ya ni jide oye no ya ni jide oye no ono ni department bia o there be oye all angles obo ba bia I say player onam park so now the onyina 6 oni omo 3 omo 9 ono a oni nam oni ni bakoro enten weti ba bia ne boni die o de also body die Kakuni bakro. But all the same yanchia Dr. Blessed Foster. Yanchia na nyumba baby o bi ana yanchia DJ Tofia Kwanso. Manager 1. Yanchia ni papa ya dana senso. Omu mienu nyina ya do mase. Ene mpanyimfo ni nyina. And say omuno me chia. Me chia nyumre. The whole company chief executive producer. Oko baby o produce show bia na unya bi wo baby asese ya ye nhira se nya Sompa mi hu bi Sompa adwuma efo ye nyina ye nhira all departments ya ye nhira
na ni ankasa ku adwuma ho na nyame be shira papa na woni adwuma ne nso o da pa sore so am yes am ane o di oba no betumi ya se penipa no she munya jama mo makanya munya jama na onim radio nim nyame shira papa no no ma ni nyinkere ya hoden ni apomuden wo kama pa fi se yakokko kokwa yehu se bida ahoden ni apomuden no na kan yo kama num no onu ankasa o se so so wa ahoden ena so so wa apomuden obu on na mo be ka so yo okay enso na ne video bokwa koye hwehwemu na wo yade je se yade ni yakopon anya adom a ebie ni be 3 days kro be twa hwe enti yakopon ma na apomuden ene ahoden ya nyinche dodo na asoso etachiri ofoso yenko okay ena yekono ntantam so efri se asem o yatabiri ede ato ya pronso no producers ede ababeguru apron so no ano den papa anoti ehun behia se ubekọ Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno Facebook na wokọ abogafo ade YouTube no so a Sompa TV ko na subscribe share na afoforo eso enhwebi na bibia enko so toten na ene dwumadie bui no ano den papa wo bia kasa trase otimi so bia sesa no kama kwaku empomte say nyame adom me ho ye bibia boko bibia boko po kwa bra kama adom ane sompenti noke bibia hye sompania ketua panti bra sompania ketua pa on se atiesi na 10 ana ye sane si ba de otimi sere anu ye si so wadawro ma ye jawo na okosa ana na wanim da ho next time wo nyina ho fe o wadawro ma se menyen paketo re mu su kako ba bia odo no nipa bitimi sa gungum so on kan we dia ye kwa ni on kan so o ko kan no be kan me na se musia menua babra wotia free bible show me ense ni die in fact menua ba no die in fact de kuranya me anim ni kan be se o sheda de ko make na kan ko di keke ska won ho ankasa na akua die I'm offending too much. I'm going to say. Oh, so now, so I'm telling me, shut down your service. When they not come out, I did a channel, my bodyguard. Is it? But you're my cousin scanning the scanning your mind. Oh, yeah, baby, but your wife who scan. Baby, oh, commercial bank from one. And the we a bema bra. About your tobasi, or differ pocomta, or be a bema omra. You'd be running with him. My scan, I mean, your fossil. Sika ni me ho. I will come here who's been on I don't be no ni bi. Obi be so mo aboa no aboa. Na woni masam asie. E be say coming kan. Eno ani say be. Yen so me to was odifo say. Enso an de magine 1 year na say kwabra. Ade na wo ye sa. Oh say on my brother. So lawyer bi de na de amane ne. O ka cha me say me kunu morning, say me say me kunu. Me ba ma ba. Na bi ankasa sa. Yes say be ma be ja na yire ne na ja no ne ho akofam na yire no ma ya ho number. Na ba o de ura sa. Me ba ya monsa. Wo de woni monyam ne ba. E ba cho. Wo de woni monyam ne ba. Omo ya kwa ya monsa. Oh. Hey, me ka ura me ka o. Na me pe ura. I was so wa jo de. Na me pe ura de. Na o say aka ura. Ni mi ura ya one. Dabi enkasa sa. Ura ye ni monyam fo